بسم الله الرحمن الرحيم Si isa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. Ibet kwalungan agusto liwan nagiyan. Gusto ulan igira amyatun dugiyan. Gusto dondo igira apya karayagiyan. Gusto gagawi igira apya kalibutengyan. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Gusto langit agusto mitiragong balayron. Gusto lupa agusto kumiyayaton. Gusa isa aginawa agusto miyadnon. Ustayan, sumiyanga aluya batang ama ko ayat ay kalima ikanang magu ikapito. Na aya isa atin degunas kanian suma makatuturo sa masdar, maanap kepaunan o gelebek sa aya maanan yan, na gusto langit agusto kaya tiragong balayon, agyuto itindegu katada. Adab man atindig sa skanya na makatuturo sa maana aman, amakang guguna na o sa ginawa aad na akalian. Sa aya maanan yan, na gusto langit agusto mitiragong balayron, aswallah, sa gyuto itindegu mujahid. Sa palaya din ketarima ang kutwa dua tindig si isang kutwa maana ang kutwa batang ama amya aloy sa unaan. فألهمها فجورها وتقواها. Sa inilahim yan nun sukandusan yan agusto paratiyan yan. Ustayan, aya maana uto na inituro yan nun so kasengka yan agusto ka pengungunutan yan sa piyakam baya-bayaon sa sadin sa kabaya yan nun. Ugaid na mauuna din so ukuran wala subhanahu wa ta'ala ko katawin niya kung mapanggulaw la o manusia sa duoto ko dan yan nung pankang gulaw la. Sa kena uban niya nung tigil sa kabali niya na sumusupak o di na pupengungunutan. Giyabu akalalambas so katawin niya ko panggulaw laan niya na manusia ko dan yan nung pankang gulaw la. Agyuto iinisurat o malaikat ang kuto katawi maana pelang wala subhanahu wa ta'ala kusuwa anu manusia aapia so manusia na dini ang katawa ni mapenggelebkian ko kawiyag-uyagyan. Sa gyuto imituturo o hadis aad na tawa penggelebek sa gelebek kakisul ku surga na amay kamakaraniron na kaunaan skanya no panuratan maana kita baso katawi wala subhanahu wa ta'ala ko penggelebek niyan inisurat o malaikat na makang gelebek skanian sa gelebek ka ikenaraka iyan na makanaraka. Sa dataru tumambu suka paka surga, maka penggelebek sa gelebek ka kisurga iyan sa runden kepos, aya gelebek iyan sa unaan nakap maasya. Sa swalla subhanahu wa ta'ala imatawru'u. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sabna ramya kadaeg sutawa suti iniyan su ginawa niyan sang bulalan sa kalak paratiyak wallah. Na sabna ramya lapis sutawa ibaba iyan su ginawa niyan sang bulalan sa kakepiragukan dusa. Ustayan, so kasuti ako ginawa na giyanan su ginawa arahas yan. Kena ubas ubaran dia alawas udi na badan. Ayap tero na ginawa maana naps. Nagiyanan so ginawa apkeeden ko oriano kapaka sulbi unyawa agus subadan. Napkeda ko masa akapakam belagiran. Kena ubas so ginawa na beskan yan so tero na niyawa maana roh. Kasala kauskan yang kunyawa. Amada kelap keribat aya parati airan na so ginawa na skanian din sunyawa. Ayap kaila yang korala do ginawa na subteroon abaya aginawa maana alhawa askanian na mibebangsa ko ginawa nasa tawa saparan yan so ginawa niyan ko kabaya iyan na makalides ko naraka sa makasult ko surga. So kasuti ako ginawa na aya unayan o kapakaapas na so kibabaanon sa kisaw na kanong ko mga kabaya iyan nagyuto din so kaula agu kalapis sa inaloyo ayat a ikasapulo. So kabaya apu pekapuong ko ginawa na lalayon makasisilay ko sugo no Islam, kakagiyas kanya ni giimatela sugo yo syaitan ko lawas o manusia. Aya piyang ni Islam makabaya, na so kabaya apu pekapuong ko akalu manusia, kalalayon makaayong ko wara ano Islam. Nagyang kana na dua kabaya na lalayon di pegayon agiing gero taya ko lawas o manusia, na so bera akal na aya pegunutan yan na so kabaya o akal yan mapiapan mapait, na so buneg na aya pegunutan yan na subaya aginawan yan kakagi lalayon malbud agup kebabaya anu ginawa arumaram pisa mamis. Giyutoy sabab palangwa na aya kapusan yan na mapia na supounan yan na marg na gumapital.
Na supman su aya kurianon na marata na aya paunanian na mamis sa gumapia. Sabab roon na liniut sa surga alangwa na ipkagwado ginawa. Na linibit sa naraka alangwa na ipkababayaan o ginawa. Na sadin sa berakal na makasul ku surga. Na sadin sa bundaga kukurangon so pandapat na maulog ku naraka. Giyuto so pananaroon maranaw. Adika marasay badan kaso kaya rasain ka. Na marasay kadin bagu kasudang kadin karasay. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Miyakam bukag supagtaw samud kukian dusanian. Guwani ang bakurot sa lubiro na tilaka amama. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. Na pitero kirano su Allah aso saleh kagika sinyo so unta walla aguso inumaian. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Na piyakam bukagiran skanian na siyong beliiran so unta. Na inanti or sirano kad na niran sabab pudusairan na dimpasian so ingdiran. ولا يخاف عقباها. Adinian ikelek so kiarum baanian. Pangnal ko sura. Sura ini ay turun sa Makkah. Apin dirugudian so saba dari nayagan waraan na makikilala o manusia. Gusto betado ginawa o manusia amarg na sabutan. Aya unaya na bendingan niyan na suka pugusayan niyan ko betado alungan na mauri. Agusto kipupangangalak niyan ko siksa iyan. Agusto panguyat iyan ko balas iyan ka uba makapamimikiran so manusia sa mapya sa makapangungunutan. Sututulang ko isa apagtaw abaraka fera pindera ataniran sa marata so unta. Asyugu kiran wala subhanahu wa ta'ala at tiuba sa kaya sabapan uto sa kayaan teoriran na ino basiran giuraw ko lang itagusto lupa ko kaya dedesiran. Saya na sumanusia abara kafirada at tadamian ko kadnanian. Ini turun sa Makkah, makaawid sa ayat 15, tumiuron ko orian o Surah Al-Qadr.